one sign it. Me Kawasaki no na jokra no sign. Now the president has promulgated into law the abolishing of year free ho. It's Ministerial no pay our parliament clerk no didn't say. Papa ni dino bone de ehu kakra. J wom, D wom, E wom. Ni dino ati papa na u DJ. Papa na u DJ ni dini wa wo no. Ka na mo fa ko na ma pani sai. Ni dino bone. Ene me try me send mo mo ko ba bia. Ese ni dem pata me sese no. MTN fon kwa na betie. MTN fon kwa na betie. Na mo ko mo so mo nyom amonte so bie. O mo te so akoi. MTN for them so mo nyi abayi ya mo so MTN so mesa tie. MTN into 11 ya buy. Eti MTN beti de kane no to ana 11 ni won. Transactional fee no. MTN. But ye catch MTN. Unim say mre bi no because of 11 omo de no so. Ai. Then omo fa me shem. Ai. Shana. Omate. Omate so. Because of 11 no, omo ne aban e negotiation ma omo de no so. Enya say ye 11 afri ho no omo de be fa kuntura se. E de abehye mo ama ye ni o. Ye ne ko so omra se beje fie kakra bra omo ayaye na Deputy Finance Minister Kasafa. Ye ntie nsema ko so parliament amra omo abolish e-levy, emission levy and betting tax. Yeah. Yaw. Also my email sent for e-levy. On the COVID-19. Me te say COVID-19 levy na asa agro. On say no nyanko. Eno de akonta na nka budget no ndo omuso ombe other consultations. Yeah, Mr. Yeah. The da aban ye say COVID-19. Yeah. Omu who say ya dia eka o. But after consultations. Yeah, what dear consultation? No, a 2 bills a 3B plus and one under emission levy. Finance Minister e-levy. Betting tax. Yes, but COVID-19 the end there are other consultations also Yahweh the consultation be any Akufo-Addo di COVID-19 but consult wine. You see, these are communist inferior tactics. Because the COVID-19, we are told it is fetching a lot at the port for government. And so the did you want to no year free? I just saw no more kind. I did say no more catch. NBC last commitment to fight Galamsey. Ayaba. We are abolishing it, and the leader has emphasized the importance of it and the effect on Ghanaians, that in these difficult times it is important that government gives back something to Ghanaians, and so we are giving 2 billion. We have a long way. Thank you very much, Mr. Speaker. Okay, and no, Deputy Minister Finance, Ampem Nyako, yeah, Ampem Dako. Ampem Nyako, that's right. Now, I am about to say a press conference on Galamsey, who you in your kai. And at the conclusion of Sompa. He said, the Galamsey, Musa, the Sassi, Yemsio, and your forest, Musa, and then NBC. Free say on back Belmont 27 January 7, 2025. Is Shaya, Yagan, Yaku anymore, never say, Yebisa, Galamsey. I think that passing NBC 4 and share address. As I said during campaign, normally now, Galamsey areas, so what I want to my bar. The Mamma Pan, my Mansa, or be from 2020, almost started at Kansas City. And in 2024, almost twice, the amount for all Bush Kansas City. And to like Kansas City, we actually depend. Now, who go out of the election? Oh, that's any parliament guy that I'm saying. And the now, that I'm saying, I try to say, Omo aye Galamsey ananko first omuso say abani baba be chi omo na security for be chi omo. Say I don't want to go
because of Madam for Abba. Oyonko amone fibom Abba. Na no ho bush castle e be twa ma be ba ni aka no. Omo nya Abba. Omo nya Abba ni de obia be de chefa. Johnny a ye galam say when ya na nye easy for how we so me yen. And now Madam for John Dramani Bahama ni NDC ku Abba. Okay. We here about Muka was a mamene. Question for Ajman, Special Assistant to the Regional Minister, Jotrin Komo. Dear Basemwa, no, I Ramuntaka, the Ebesra or Ministerial Minister. No, buy it is what they're more about 800 bags, any one, Basso de Breomo. We are told allegedly, say, a Mebruno Rante or say, and yeah, money and one or more pet. Nah. And you know they rejected it, but we are also hearing saying the leadership of the people are more blue light. Will go to the regional ministry, regional coordinating council now. Omakoje and Yaman officially. So yenen in komo na on chere niema mu chere. Question for Ajuma no pay me watching. Yeah, now what to say? Nyame na dom na won so Yes, I don't know where nobody ase. And now, Minister for the Interior, Ebo Modern, Ebe Sheik, Mrantie ne Maba ne Mame no ma, womo stores ne near Masiano. Now it is as part of so buy no uja a more bag be 800 ne anwa say at least obi ono ma ono na hwe fieti ahokyera ba sei no. De bia anu aduane kura bo no nti omunyi we no omo fa so so omo ho. Yes, be de so omo mpe ne ade. Wada Roma na wo hobby papa no minister Kasai. The airport in the sea na ebesi de ho asem te say. Yo menase na mencha weti for. Say ena no fiada beach ya e boy. Fiada. Mampenyi abemo mpenyi for. Ne nananom ane ankrankra bia omo manfo ho abadaye. Omunyaye mu omunyina omu extra abere the extent of damage na ekwa yinyina ebeka yiti ho abom yetimi enya anopu mesibe enimeni ye na mantere so enya baby aye adwuma no wonsa akọwa na eno no esiseye de enu ne diso meduswa na eduswa ye adwuma Mampenya ba and Minister for Gender and so aba and Master of Chief Executive so aba na asante so to na no so amamo aba na another Minister for Interior na daroma ono na ene ne dinkuta ho fiada na ne na ma obo ama police for ne fire for begina yachi ebo aye ma yetimidi djuma no nti na ose ono so ba na ehihya ya de resettle emantie ne mawa wo hono ono so betiri na de ono so be ye de beboa amadwumedi na akontem no ono so de beka nti ya minister bae obaye no regional minister ne for regional city council la no ya available no every no steps ya de agu akwemu ebeka eno da ye so de be ya edemenu ye nuanu mo be haro nti wono so akoye minister for interior fire service na se na muwa wa council omudi bima eye registration no na se ena president so na se no na also de ni kohwe adwuma agency section na se no aye ni nyina o de ni kokore nti ye ne no koye ma ye hwe ko fa mattress house ko fa new site phase 2 oni nyina de be flow overpass no ema oni media no edin komo ema ye nam kwan so nyina na dwadifo no de o made sade etu na ni woni ohia moa woni anso a wo susu se o se ye boa momu ye omo no enimani mi ye no mu nyina de o made sade etu de ni ma no no so woji wozu ye ba ye wi ye no ena ye hwehwe leadership a da omo ano no ema mo ba minister nchen ena minister de to wona ni se oban wo mu say ye registration a Maslow chief executive abana wa beka say
aban bepe sika ma omo aka ye be register omo no nyina sika de be ma mo no enye se de na ekuta wa wodi ye adwuma bakakra aban de be boa a wo de be start odwumadie de ye wie registration a aban be di sa dwumadie no e de ama omo ena kemi ne so na nanom so ye hyehyeye ye be se kwan ye be fa so a ye be hyehyɛ mantie na ye be ye ne se de ya how bi ba ye be tini esi ano enemi ye na wono so akokon kumansi ni na ne agency na efe dwumadie no na also hwema ne agency no epe bibia mantie no na hotwe we nyina omu nkwa adwuma nti obi so a ne vetre nyina ahye afuto bi aso nche kaka kudidi nti na wape mu kakra be 1500 baht anwa 800 cartons ena samana 800 cartons enya dia best mo ho ahare o mu kese bia na so kakra wo de so o mase aba ye hyehyɛ edi o maba so de be ya ene ya obi ni because ye won ye individual story obi wa ha de obi di no for the me akasa nipa matum botom stadium o daily basis kwa so for the na lord nti ehobi here say ye bibia e be hare o leadership no je eda wo mo ase e na o ka kire won say no ma ye good class ni say me ni crowd aba be go on ye ka say ye che no ha e de beba nti o say ele ana pay woni na dum mpanyifo a o mo hwe dwumadie no so no emfa lista ya tro nipa ya tro wonde ya categorize omo no emfa nche enioma no enu woni hu ze mantie no bi egu obe ye de se ye mpemu omo leadership ndo madi na ombeche. Okay, na chese na enenso so wadaroma yenya tie se Asanteman Kumasi Traditional Council any regional minister be share normal address the general public on the issue I see and so far decision on matiki no kre woman say there be Asanteman Council any regional minister address the general public on the I didn't see if you had you are two postman suffering at Champo Emma on doing in after there and no two proposal Emma Mobile. Enti omoba ho no na nyume regional minister so soma Emma Yakobo na no mama ne yes na no mhye ne se eduada afina de ne se enti niema efifi ada no ya beka fia ebeka eduada no regional minister famegulem enti regional minister edisa ahye ni na stores dodo a beka sa bread na ya identify dodo a ahye ni padodo a wo ho aka de womo eyo ewo ho ebe ni nyina kogu na nanomani ede edwadifo no so ade se dia omudi su regional minister say den ka yenhwe ne yemomo enye ohono ntentem no mu kodi dwuma no so ode omo so ade se dia ede koto na nanomani so de bia na nambabwa den ka yetimi edi dwuma no enemenu na nanom ka say omo so beba ba behwe ye minister ka na tesa ampa na no mo so bai e ba be hwe bia dwumadie no FT ni etu anamo e ma ye so e na no mo se bo se fe machio no o so e peke se bia dada dike e fasi yi kwan kakra bi tu se de be ya woni a wo mu di dwuma no se ko ba se ye mo mpa se bebe ma bebi sa ba sa ka betimi afem akwakoso o ma so because the ma we ni je se mo no fire service for enya access to the area man for the container see anu nyina e na ebi nso ato wall entu nya ba bia amfa enkodum jare e na eja no etoko so we manda kusi na akwa se de edi e hwe ma we no so enkonkwa ye sa na no so je tu mo mu ni e gba na ko ho ni man for na wo sa abaya no e ko di nketa ho eya ye nyina adwen akọ benko se na kanu da kwa na ye sha se de e bu ho na process ahe na o ha regional commander and was say yen konso mon kasa na sia da wia e otere wia yen chance na yenyi ekwan no emfim enti na no mo so ka say omo so di omo hu no omo so aka ti fo wo mu architect na da de omo so kwa kodwene di omo hu ye no enti na regional minister sa maybe
na abeka na so baby a regional minister na monto la kokodu ofa mana de nana no so wo ka ho no omo so efa mo a na yedi mi bi man na endebem de nya say nana no ne regional minister be abe problem and then original minister no kwa briefu nana no baby a edro o briefu omo wi a no de omo so wo ka ya di o makanche wo say wo di juma o man tem ha eye sonko wo ese baby a o aha no bibia ye otu for ya eti eja dia o ya ban munipa obetimi de ope aye bibi anamo bia betu bia o say okobo yeru amane na o say nsem tuni na odi ni sra ma o afen wo di ma no nti e be se sama funya okay let us say kwesi fori wo enkomodi a woni atwetwe no a quick one Obuasi Kumasi nipa nwotwe na abeto dwa se ka kwanhia ama womo ahwere won kwa na yaw pejoni hade se hina na ka no se ko se nipa nwotwe omo prepare de em se yenka e yare hosem na de na e sad ba so si wo bechem nipa 5 eno ni eno so nipa num nipa 5 na asemba ko so nie ebi ma start nyo omo DCs o peri jo mama ejina Ghana mraso about 7 regions ama isia region mako enson o menyo omo DCs acha se enra me wo ha me se em se body fo nya omo de so we body no omo de omo ayi DC na beto no omo boje no so se basi ana party no say 1-2 din ana asemo yabo ojum se DC na ne boy se wo ko say ya boss Steven Adum din Sompa Hoy Prosper Kumi Nicholas Kabla Walachi K2 South K2 North Martin Amenaki kwando de ne depending ahye ho amsa jame ho abase eba no do because ti atworo pending enam ko mu ba no obi ya atworo pending Ashanti region de na heated nya agro ai mami tio 2 minutes we out on the issues so far no abu muntaka nsema ba any de mrantie no so genuinely truly mrantie no bebre dede I think there are some voices crowd to that effect mami tio on ho why should they do that o de yenti omo de ade na yede aba wi ana mfumso so na yede aba ba omo san komra bi sabi no ye na refugee fo ana yakase bi akamo ni ama so feed fo yede ana sabi ye nuanum kabo fo so ya ebu bebre omo ko sa ne ma ne nyade Come on, to say for the beer, your president, Enia, and chance die, no scrum family, no first. Yeah, I'm with you. Chelsea down is meant to go see down away. No, what's that? Assassin over there. As of this, I want to know this idea about the channel. Now, I beg of the channel, we are the Benjamin. Your pensions in this man can see a sofa. Focus on money, I'm over there. Yeah, I'm with you. I'm right here. I would asem no. Nikas asaso areho the Ashanti regional minister ne empenimfo wo Ashanti regional konta ade we see ye mo mabaso se omo handle ade ne ye pa from so well ejani to mu omze edu ba bi one fire service for no eyi be to mu de but ni nyina aka ho eno ebe ye kotreja na mo ende enti ba enom pepa ne waye de but we need dear yes honorable Muntaka ye interior minister and fire service ne ehun niema ye mo mfidie ye mo modern niema under the ministry a omo edi ho enkomo but ono so no obi a ofri kumase oye kumase ye chiriwia osa oye chiriwia yes benevolence nti e bia ofi se nipa moti dwom ho no mo se niema yi bi bobna esu ye kunafo ye bedi asane sa ne manema no ofi se oba no aba behwa e bia ontimi ma ne nsapa ale ba o me aba 1.2 billion ama no this cement 1000 kan to no cement we mo cement to oboji ba o me aso but e bia o se o de ba o me compare Muntaka konta enye Muntaka ye
asante me kan say oya asante nya kwada ye wo ni tu kromo ase abo ne bra nyina and make sure say wa follow issue no a ehunu say asem fa baabi e wo nananom ho asase no kura na bia ehun komodie ni ade wo mo eka ntie bia enani manimu ya me ba de a enkoye cement sem ntie bia me fi say ma me fa mo ne esi chire ni ahwan yi bro ya de papa no omu ya kan french damfu nyan sem hwe ma me fo e wo dwom ho no ne emrante wo ho no 1,005 bags of cement. You will be a honor man. No one penny for the Somoji, you yet say, Yahweh, and no question more number. Yow, no crow woman say, you will be a honor man every day. You have covered by you whom I want lockdown just 2 weeks. I'm up for Jiga say who for with me on baby. Because Obi on man a daily basis. And when you lie, papa find your 50 Ghana, when you 70 Ghana on any man. It is a BBC here, will be on my more 5 kg. If last week, any be a bear 5 kg, so when you me no. No one ya waka wow. The man be go school, obey to their survival 1 week. Ebi a wo young boy, ebi a wo kakra sell too. E me ka say oh, edu me bi ase, e come there. Say you come there no. Ya ka say come de me. Omo nya say muru no. Omo fan ko de obetia no nye. Akotam no a omo jigu ho. Omo jigu ho na egu. Say Unya refugee. So be o said and na what do you mean? Unya refugee today. Obi be send benevolence. Omo ya no mo de amanyo semu be wuram. Egu na konta enigu na mo ne gugu ayini mu no. Omo de amanyo semu ba be wuram ni ade. Sa ne de atena kumase ya sa bibia ne de ye the political lens na sha. Ama ne ba bi o se. Esese o asante region tumi sisa. When no man for politics. Samrewe cement ne enia no. Ye the brewa. Why assassin na akosi wo so because assassin ya santema uradia and na de betie free nananom atrankunya wo mo ne asantema uradi nkomo eti different wo nanu de seme mo mo na wo de amasantema saa ho nyina ya asantema uradia stores na adwira gu ni ase nyina no the land comes back to the Asante king he will decide say munsi anama munsi nena no mo ne wadi nkomo munya botrema no onim se ho na cement ne anwea obetuma sidan de si wo no wo munya kasa ni Asante ma miti wa ne kwa kan ye oni pe be okuma se krodu awe ma minim kan de omo ye carpenters omo ye fitafo omo ko tran ba bibia okuma se nsase pepe nyom na tete so na reho sem so omo ko tran so wi a omo musa asase no se asase we kura ho nsenkan ne sei atuyire nchembisi ana omote hwa abonse na obi so afọ akire no abeto na ekoto wi a wase oboma no aduane agu me kasa se wono pay say sabio emebru ni nipa do mpanifo pi wo ha pa o sa is a blue light we anka sasi yawo nka moti ma ye ho nka sasie enka se be hie o enhie kwa nka ma ha se na nka matimi atoto na nka mo amuzisi ma de so that's all we say musi ya obi nim kwase asase bi kra bi die o ha omode court e man panifo buma nananom say omode na nye railways ya ampanifo nya nim anka muso ubotime na mo tu wana mo e na owe ne we say aba hwe ma me nka na kobi nche mabu ni say menye won say architect but building of this site enya immediate they are going to take time to come out with new drawings because I drawing na na ekoba ye say ho hye na enya babia ngowura no they will not do the same for the same thing. There will be demolition some of this and such events dan na ja canon no e be dwiri there be reason a whole lot of things are technicality no e be mom dey adwuma enti no say bia obi impenifo ase dey word on nsem e no dey ma ye we time so honorable Muntaka be say omo ye se be akiriwia e na adoye a wo ye for that religious responsibility more ya boni aye dodo boni be na why na omantie sebe Ghana ha na de kumasia die si o kantamanto sebe Muntaka kwache bibi wo dabi o ha aya santima mo ofuo say mini MP and omontie asia say they shouldn't compare kantamanto to Kumasi kantamanto no say omadio kantamanto omusi different omusi omadia na asase na e wan dia omadia
omo na abobo sese nkete yesaye no obi atwa ne reason ene wasi Kumasi railway hono eya santema uradia what here na echi what na echi ajanananom at least the fact say a dynasty no chese china na no on kwesi asase ne mamo e wo so oba no mo behwe surveyors quantity one for mu nyina behwe asase no a dyna e hye no akwaya ne da honti na timi se dwerebe ye mamo kwaya mo be say the same thing even worse omo enka ho krado omo ba be wuram obi be kwa koto cement ne ade abesi a section say ne dia e bia e be wie no na wo de wo se wo cement ne ade no wunya kwan kra no wakoye de wakonya bi omo so ma trotro mu din na nanu ma ba ahwe omo say mo amote blue light ho no ta blue light na asase pefeo asase pese na yes containers wo ho obi dia asem ne baaye no ye hu ni wura ye se yebobo ntoma ewia na hu de ne dia munya botre muntaka fini yema beye wei mo se mo mpe mo ye hu dede at the end of the day man say Yahweh very good but no na because bad news sells that is what became the order of the day man say if anybody has benevolence to do ma be good anymore na yenizu bedi gumo ka sembi on so ntwa adwenkos on say that the fourth bridge na chi no on say the same thing so ho the mabuntia say no after fourth bridge na kokosi fourth bridge na chi kokofa kwa no susu de go sa oya chemu be one part e wo hello fm echi honom na ne akwasi ya and blue light no na ya toilet bi ahye mfimfi honom na right after no a ekobo fm echi honom no so squad go so another set hono biton phones ne ho access e kra ton fruit ne choba de ne bebre se ho ansa na otra omo so a wako ayi the other side bia eno no so ko solid fm side ho eno omo ton enwo ya ya omo say omo to kwa anya omo dia o wasa de akwa akosi ba bia kagofo no no etisa anwofo no ene kwa akosia kagofo no a omo wo asafo interchange no ase no me ame kagofo wow kagofo omo kokosia omo ho nti achembe 3 ani nyina no kane omo de omo tuo nyina omo fi se railways for arende we am omo hu se asantema urade na konta de ma omo no asante ka se na o se bia omo kodi hu nkomo ne ade no omo tetete wonom no oho na railways impedimfo na ba no ma ba betiti bibia mom ticket bia mom agigi bibia to omo all along they knew yes okay asasi wura railways ya na ne ho ba zinkwaye krado no fa agudi hu nsem tip of no emre na ye ba ye be hwede aka bia ne aka mrantie no se mo no mo mpa obi pe munya dede no